odveo Haiti na mundijal posle 52 godine, a da nikada nije kročio u tu zemlju. Francuski stručnjak Sebastien Minje preuzeo je reprezentaciju Haitija 2024. godine, a već godinu dana kasnije uspeo je da ostvari istorijski rezultat i izbori plasma na svetsko prvenstvo. Tako će Haiti ponovo igrati na mundijalu prvi put još od 1974. godine. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste činjenica da Minje za sve vreme mandata nije posetio Haiti. Razlog leži u ozbiljnoj bezbednosnoj krizi koja potresa zemlju, gde naoružane bande kontrolišu veliki deo teritorije, uključujući i značajne delove prestonice Port-au-Prince-a. Zbog ovakvih okolnosti reprezentacija svoje kvalifikacione mečeve igrala van zemlje, na Arubi, Barbadosu i Kurasau. Minje je sa druge strane igrače koji nastupaju u domaćem prvenstvu pratio posredno, oslanjajući se na izveštaje lokalnih skauta i redovnu komunikaciju putem telefona. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share, subscribe.